Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Dobro nam došli u drugo izdanje našeg parohijskog vloga. Srećan nam i Bogom blagosloven praznik silaska Svetog Duha na apostole, Trojčindan, odnosno rođendan crkve. U ovoj epizodi će nam otac Danilo pojasniti kratko značaj ovog divnog praznika i imat ćete priliku da vidite kako je zbog sigurnosnih mjera korone protekla prva liturgija na otvorenom u našoj parohijskoj porti. Kad se navrši 50 dana, bijahu jednodušno svi apostoli zajedno. Po zapovesti svoga Gospoda, apostoli su bili u Jerusalimu i čekali silu s visine, koja će im ukazati šta im dalje valja činiti. Bijahu svi jednodušno i zajedno na molitvi, svi kao jedan čovjek, kao jedna duša. Ako govorimo o praznicima kao načinu proslavljanja, našeg proslavljanja Božjih dijela na zemlji, onda možemo slobodno da kažemo da je Trojčindan ili ti praznik silaska Svetoga Duha na apostole vrhunac praznovanja. U Trojčindana su objedinjena sva djela Božja na zemlji. Naime, kada je Gospod Hristos govorio o sebi kao hljebu života, kada je govorio svojim učenicima o tome da neće imati život vječni ako ne budu jeli tijelo njegovo i pili njegovu krv, to je bila zaista teška hrana u tom trenutku za njihovo razumijevanje. Međutim, Gospod je, sada je to nama jasno, nakon Pedesetnice, Gospod je i nakon vaznesenja svoga na nebo ostao sa nama prisutan u svetoj liturgiji. Silaskom Svetoga Duha na apostole rođena je crkva, zato mi za taj praznik kažemo da je rođendan crkve. Konstituisana je crkva, ali prvenstveno je konstituisana liturgija kao crkva. I naš narod kad kaže da ide u crkvu, prvenstveno misli da ide u svetu liturgiju. Dakle, liturgija kao ambijent spasenja, kao zajednica crkva, kao zajednica Duha Svetoga i tijelo Hristovo je u stvari produženi Hristos kroz vijekove. Sada nama iz ove perspektive biva jasno da je Hristos ostao sa nama, u svima nama, u tijelu Hristovom, u svetoj liturgiji u kojoj se mi pričešćujemo njime. Nauka ima svoje principe po kojima su pisani izvori, spomenici i arhivska građa u nekom povlaštenom položaju. Međutim, i samo predanje u nauci ima i svoj pomoćni efekat i svoj pomoćni karakter, ali kad kažemo crkveno predanje, ono ima zaista veliku težinu za život crkve. Crkveno predanje podrazumeva jedan odnos, jedan sadržaj u kome se jedna istina prenosi s koljena na koljeno u povjerenju, u ljubavi. Ono, kako bi rekao apostol, ono što vidjesmo, što čusmo i ruke naše što opipaše. Dio toga predanja je sigurno činjenica, kako sveti vladika Nikolaj u svom doktoratu kaže da su prestrašeni apostoli koji su pobjegli ispod krsta, koji su se razbježali na sve strane zbog straha judejskoga, nakon iskustva vaskrsenja Hristovoga svi postradali za Hrista, ne postavljajući pitanja hoće li ili neće. Dakle, to jedno iskustvo koje su oni imali, osposobilo ih je, ohrabrilo ih je da daju život za svoga učitelja i to njihovo iskustvo je došlo danas do nas. Došlo je između ostalog i silom Duha Svetoga u okrilju crkvenog predanja. Crkveno predanje kao takvo ima i
značaj u pedagogiji crkve. A pedagogija crkve i crkveni način praznovanja praznika je izuzetno simboličan i teološki, da tako kažem, zanimljiv i nije dovoljno protumačen u našem životu jer je neiscrpljena to tema i riznica. Naime, pred sami praznik rođenja Hristovog slavimo nedelju Svetih Otaca, a evo i pred praznik duhova, pred praznik konstituisanja crkve, uspostavljanja crkve i rođendana crkve, slavimo nedelju Otaca. Crkva nam time poručuje da je velika istina Hristovog vaskrsenja i blagodati koju Gospod donosi nama u crkvi moguća sprovesti u naš život. To nam potvrđuju u stvari ti oci koje slavimo. Zato apostol Pavle naglašava: iako imate mnogo učitelja, nemate mnogo otaca, jer vas ja rodih u Hristu. Dakle, taj otački, očinski pristup veze, pristup odnosa u crkvi, u ljubavi i u povjerenju jeste crkveno predanje. Ono nam je omogućeno Duhom Svetim i mi svetim predanjem u Duhu Svetom živimo u crkvi. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν Draga braćo i sestre, hvala vam na ljubavi i interesovanju. Do sljedeće epizode. Srećan praznik. Draga braćo i sestre, neka nam je Bogom blagosloven praznik u kojem je Gospod poslao Duha Svetoga na apostole u vidu ognjenih jezika, pokazujući tako da su svi narodi pozvani na spasenje. Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche euch frohe Pfingsten und Gottes Segen. Dear brothers and sisters, happy Pentecost and God bless. Καλησπέρα αδέρφια μου από τη Σερβία. Σας εύχομαι καλή Πεντηκοστή και του Θεού την ευχή. Bonne fête de la Pentecôte et que Dieu vous bénisse. Дорогие наши братья и сестры, поздравляю вас с таким очень хорошим праздником. Троица – это, я не знаю, как объяснить, но когда Дух Святой пребывает рядом, это сразу чувствуется. Видно по человеку, когда он в духе. Человек сам чувствует, что он в духе. Становишься как, не знаю, апостолы же тоже стали в духе. Я желаю всем причащаться каждый раз и быть с Богом, то есть быть в духе. Как вот эта зеленая стена за мной, вот это мы, только начинающиеся, а потом причащаемся и потихонечку становимся как апостолы и переходим на небо. И это правильно, так оно и должно быть. Небо должно быть в сердце.